Pulas mungut ngomong. Ipit. Jadi gini paman, Sampun api antuk mangke. aneh ke rajo iki. Adi beda adi barang itu pulas adi. Alin-alin kan tuh deh. Lu mau jami. Dalam musrah jangan pedok. Lemo sing lapet teman kene. Di center pulas. Center. Dalam musrah jangan. Jadi gini paman, tinggi. Mapan suposide jangan mau pikoleh pejalan paman pejalan lah lan jadi gemak nih mana kegingsir saking riki. benar di utaman jadi kalau side pebahan yadi yang sing play bagla nih putra merdep wana nih paman Kan di bawah sepanduk cokol itu. Lurus lan jadi tahu para belau Loh, Kenapa ini? Ding-ding iki. waduh. ya main pantawa jadi rasanya Sina Yadi gak kenal nih main Gagong, aneh lu kejak Gagong. Đằng lỗ ngân ní mula de sarah tang la. Niki, wih cepet nih, mesti lu Niki. Kawan juga kita sedang lu cuma sore. Nih jadi gelan ya patuk gelang nih jadi. Lurus kayak gini. Dong non naratu ngarsani. Cai nanti dia gelar aja nih non. Tapi raja naratu ngano yang dicari. Dalam mau saja kan cai para kan cai ini minyak para orang kira. Lihat kita kan cari kan dijang naratu ngambil lagi. Weh apa kan? Nakin gini. Hah? Kayak sarang kali nih kan. Sama kita banyaknya di kayak gini dum. Bagi dua. Udah jelmon dum soleh kan polo dia. Ratu di dora di jam teh. Woi, mas. Nah, jaksan jadi gini pas saya ngalang bangun nih, pang sida syarat gelah sida gelah mau pikoleh nih jadi. Makin kali kok sanekenan. Paling bisa natur dia. Nyanan cari kane ampun aku tahu di jalan celunas. Dalam mau saja kayak tuh ke puri itu kan tuh. Ayo ini ada cenek aja dulu.
30 bulan bungkak. Ani iseng mang kotanya. Mak, iko putra jaya nih. Adi mengejangi lana. Wagong istri ijaya nih. Masa rago pulas kutau. Wah, dah. Aku nak rabias ya. Kena rabias. Bangun. Apa arah kau? Arah. Alah. Bangun. Nih, bo. Pasti ning lah sekau. Nih, Sandra rasanya nih. Kayaknya galak-galak kok gini. Iya boci dua gongja. Apa? Dua gongja aja boci. Kita nak bulat, cancin apa kenyang? Si bulas. Sang bulas sih. Wih, kita ngeleket cang tak boleh. Mana nyentak kau nang? Si game soleh ini. Cing lah gerup pak. Si lah berapa? Dah, do galak-galak nak. Do galak-galak. Hijau, pokoknya aku sih jadi. Dia ngaku gitu nak ada yang malu. Ada. Cang nak ada orang ini cang. Tadi cang di lakar masang tempat tidur sing awasin gitu. Tak tidur ya kan usah. Ada nak masang sesirap. Apa? Masang tempat tidur? Sasirap tuh jalan. Bener cang. Mau jujur kita yang bulas. Begitu awasin. Sing kawan cang. Nyakadim lai bang sing kawan. Oh, aneh orang sih. Dua gong cange. Oh, dua kunci di jam orang. Kursi batik, ane masang anu Sesirap dua kunci di jam. di cemule holan. Ada cang ngomong jadi. Hah? Ada cang ngomong. Bisa nyu ibu ni juga ada kan awak bertua-tua. Jam senawan. Ada cak anu benang ini benang kaca. Di pempaten berada. Ajanang pertimo, awak ke belau rumah Si Dot mati apa kengket? Dot mati apa hidup? Hidup bang, cang. Patung yo. Oh gitu. Ajak jangan le. Nah, main. Awak terus. Bagaimana barak doang. Yang gitu, mai aja kok. Kamu kau ini tuntang. Kucing jangan lu hidup, bu. Oh dicoba ya? Nah, kucing jangan dot ke dukung istri, bang. Kita ngomong apa adanya. Cari setel kan, cari. Ada ngomong. Ayo kita ke sana. Nah, main aku ambil kucing jangan. Ada enak. Ya sekuat jalan patut jajan. Kali. Cak yang larang. Malah sini menjalan. Ini. Agak dia. Main. Agak dia. Main boleh. Mama keluar tidur. Ancah-ancah Banyung biru makin umur tigang ngatasin umur dan istrinya. Kakak, Tadi ngawak-ngawak itu. sila, kak lagi jauh. Ne bapo jauh Iya, Pak, di Bapak. mertu puano Atuh, benah ne banyu biru ne ini niki pasraman Ini pasraman. biru.
Ikaw da istri sana iring titiang wawu. Ampura titiang tanong ning. Manang tak yang kujo niki. Benyul, Bibi. Pengapih duwe. Paman. Nu paman ingat markap ini gelah. Kewala gelah masa-masa masih kapin paudaan paman. Paman werdem. Saking merdu wano. Niki saking bos. Wah, titiang dados merasa ingat. Ingat kapin ini gelah. Boyo pelunguh. Do Sri Dumun rita kalau laka iri kering. Napi wastane Bu Ratno Buana. Iya patut. Sing lempas kapin atur paman. Kewala swece ida sangyang pramakawi. Ini Wet sangkaning agung waringin suksa. Paman ingat sih. Kengken kadirasa parilaksanan yani kapin ida beli aku. Tugas ida nyenang. Kantin atas gelah mai kampeng ini ngumpi di pesrama. piragi di tiang ini woke iri kering rapi nawastane Ratno Buana. Benar paman. Saking mohon ini kewentenan pelunguh. Sing paman awang dijagelah moyo. Ini. Tumen jani paman tangkel mai ke pesrama. Ini. Manda tujuan pamani. Asapuniki Ratu Dosri Tidianya kau dosantuk Ida wagung biang pramine iri kering merdo buano Udah sepuniki jadi pacang ngedot uri pemargin putran ida maka kalih Jiki ida wiro darmo Nika kalih nika ida wiro jahyo Asapuniki tapi tiga Sing nyanang paman semanang saya. ini Maro dipuan Gusten pamane mau pamit lendini. oh boleh tangkil Benar una saja dini bulan ngoblone paman. Lalu, Wena paman berpedas nawang. Gusten paman pianah gelah putran gelah. Subuh kamu ajak aku masih ke puri. Cangkep ala kira. Sampun ngambil rapi, Driki, sampun wali Buddha ngepurian, sampun itu Driki. Kewalelen dadi kletek gelah paman. ini Rajani gelah inget kapan ingi cening ajak dadu. Sang saya dadi kayun gelah paman. Kengken mirip pejalannya di keboko puri. Cak sing luwung-luwung sirap gelah ulin dipuang paman. ini punika penyang mau pamit di tiang nabi malih bos jadi tiang mau pamit ringanjang di tiang malih meruruh di asapun nabi ya pemargin itu santu kan kantos di tiang ningalin puri ini di kering mertebuana nika durung rawok di kering Oh, enten mertebuana enten tahu kocak. Guys, Nah ini subuh sampun api, dipuang mau pamit di nilik pesrama. Bibi, sampun api nggih patut saking dipisane dan cerita sane terus mengolam. kekalih ratu engken paman. punika pemargin idone jagi pacang ngeredupun ngerabalian asa punika santu kan rakane sane pinih dhuwur punika sungkan Sungkan rahat. ini nika makawinan mumpung di tiang presida rao iriki ring ancak-ancak banyu biru tangkir ring dari si yang kebini wenten ring pesrama Pesrama. Paman, di tiang sedang melau pesan paman. Teko paman tangkel mai ke pesraman. Ini mirip subuh jodoh ada nih paman. Di pesraman ada tamu pengpaman pedas naon. Nema dan manik kilat bumi. Anggon pinaka tamu yui cening bagus pengaingal ya segar bepejati mulu gitu ya. Pijang sane mangkin ratu kumpul tangkil para pengabeh druwene. asa puniki ya asa punika ratu duaku di tiang cetek matur ring di Sri
mangdo presida kepaijo ring sikian titiang jadi pacang munut mereka ke Nah, yang Lek barang-barang ini, barang-barang tangkap ke pesraman. Mama, oh rika nasi jo sareng inge Duk. Ini. Ke dalam. Kemudian dari tanpa nahan gelap ini ada dini. Dicu mirip di pipi. Nenekkan kemana yang kepikiran terhadap aku istri? Beli. Aduh beli aku. Beli ring dija. Dados beli ngutang di tiang Riki beli. Ring hijau menawi rakan wong cokor dewa. Sarang parang-parang kali mata kali aduh aku. Tadi sing kepikayun bergelap pipi. Namundok buka janji. Kesah udah di pesraman. Nirengang pemargani deh beli. Tak tuk dini dari gelap pipi. Aduh aku istri. Sampun angkos bangun kalau cokor yang macam pasir. Menawi kesampun sanci kekarman pada wong cokor dewa. Memamuin pemargi sekali makin aduh aku. Bang, batuk lah. Sirang menawi puniki. Adi je kita je beli. Ken mawe dan kita. Mapa nanti suka ajak beli dini di puren beli. Pangsen kaki adi tandro pati takon adi. Ni sengaja len. Puren beli di madan. Puri waringin sungsan. Beli putra mahkota aneh. Kejunyong dini di puri waringin sungsan. Aneh apa adi yang main. Tujuan beli pangan dewa nawan. Saya nak jalan mulodot beli kang ale soma. Saya ada dua terlalu tujuan beli tuah. Wah, di dewa ni patut jadi yang angon beli soma. Ajak beli natakin panas tes. Ajak beli natakin kesukian beli di waringin susah. Nah, sampun pirang. Ajakin metekin bis. Ane ada di bank. Adi di bank adi. Kenapa duwe bang? Bang, ada bangkrut. Kalau mau saja tuh, kita Makin. Wah, udah dos kemana tuh dia? Wentane di tiang iki wis sangkane nganggan dene sane makta di tiang mriki sak. Benar, beli mula. Weh, tekan beli ni ajak para kan dewa mai. Apa mau enak kita mapan sarak beli keliwat, pangsido je beli menjangkap pengelawan ni dewa. Sapa napi? Mangga sida menjangkap pansarang titia. Benar. Menawi ta beli tanuri. Tiang sampun meduwe tetangkon beli. Ampura yang pisan. Dan sida tiang giringan kayun beli ne biang. Jepula hayo, naging kawan rapi. Ada cuk kawan-kawan sing kenal sing kawan. Elingang, sekali raos nak keling sidumon. Abangan lukrasi sing gengge. Apa pun tu mara tetagon. Kali rasa subuh masomah hanya dewa. Yen po beli sarat, yen po beli dot. Sing ada kata-kata adi. Tutat, mawe nang beli sarat ngajak adi mai. Mula pangsida je beli jangkap ke dewa. Yen sing beli sida jangkap ke dewa. Dirgawe beli. Ya dia setengah
wake mati. Wake sing suka musabah kelawan ibu. Nah. Wah, ini. Padahal murid SMP aja kok wajib. Ben, ini canono. Nyen ngano Ya, aduh ada. Barak kong ini loh. dong mau amcruk gede mana nganong jang pusan Oh, kesesap sih. Kesesap. apa nih kesesap ye mawa tawak kena Urusan tuh. Jadi nah, sanang pikayonin ras pagong istri bangsen beli liu ngeraos. Mapan cara be dewa suba ada di paso ini. Nyen kal sangat berapa belo ke du kodang ini. Ijo adik lah kula warga ben kal teke main melani mu kodang dewa. Kena beli mudian. Kena beli ngetum, kena beli ngelawar, kena beli ngakot kuah, tu beli ngelah kena kan. Again, ampun afe perkosa. Pas tuh. Pas mumpung dari sini. Nah, Terus mulo pemeragat pejalan lah. Sakuan teh dengar. Urusan merayunan ampuna putang. Diwaseng nompo pintu ya. Nggih. Bang, si sing keken. Nyen nakal sing demon ke kesugian. Nggih. Again. Tetap beli gede becepok ke dukun dewa. Nyak orangnya, sing orangnya. Dan pariwane dewa kal ngemasin palate yen keni nyat dewa nyak kadi pusing. Again. Yang udah dirikinya kau lakono. Yang beriki lakono kan Pak PJ lho. Lugayang titiang memangkin. Nomargiang ajian sane kapais cereng dewek titiang itu. Ajian pangeran Semaro gumandi tunas titiang ring-ring sarangin titiang itu. Oh. Mapan kena adi lunas itu ke raja kemimita dewa. Ke leluhur yang mau kejang. Mapan beli kangen di dewa somah kita. Mau pamit teman. Kalau mau pamit kena ulinis kalau dewa kalau mau pamit. Nah, dang nongo. Again. Nyak uli alas tadi apa sih? Nona seluruh matur sisip titiang ratu yang. Oh, itu dole. Ampura yang pisan sekian titiang sane wau. Kau yakiane titiang gumanti wantah nyuk jogen kayun blene. Tapi ke yuki beli swecering sekian titiang. Oh, dah dede dewa nyak kan bukan yang beli. Titiang gumanti. Oh, nya dah ke. Nih. Nalo kal sing ada dot ke nuko dang lah. Yen po mulok lah ke dot. Nah di yen kita je nyak di dewa ke nuko dang beli. Saking terus saking tulus kena di dewa de. Gumanti Beli nyuk semaya. Dini jang beli kekan di dewa de. titiang nalar sapuni ke swecang beli gumanti lungsur titiang biasa. Lan jadi dini aja beli. Ngitungin kesugihan, ngitung kewirian beli di cita. yang boleh dalam nih sekali pancoran mendatangkan batu dan boleh mata tretes Sehingga tretes ane ulung ane kalau oh kau kan ada semua Beli. Doning sarat gumanti mana titiang pacang giring angan beli nih. Titiang bakti ring beli beli swecering sekian titiang sampun nang suwe riki beli iring-iring ke puri. Jadi ke gedong. Inge. Jadi ke gedong. Inge. Iya, Inge. kayak Udiang merago nak bebas. maksudnya? Intip lah. Dati kita kuno. Dati. Oke itu. Oh, main. Buyung ngelus tuh. Ngelus apa kada sih? Apa? Pempes. Malu adik kita kalau guling ya. Sampun beli. Nenten beli ngenikain sampun gumanti samian saya ke beli aku ngiring sampun nang beli. Mulai bercocok tanam. Bibit tunggul tanam dulu. Tadi Beli Ungkap, adi ungkap. sampun beli sampun saya ke
Enggak, masuk terus ke. Aduh, Adi, beda nih. Adi ke Kenny beli Adi, aduh. Beli, dados sasapu niki. Adi ngeling dong. Yang ya. Woi. Gitu. Sabar ya, minyak pancarikan. Ayo. Beli aku. Adi. Beli. Meriki. Oyong, Adi. Meriki. Aduh, Adi. Beli bekas Adi. Beli aku. Beli dados beli nilar tipiang beli. Kene, sing ada kemauan ini. Bodoh. Duh. Nah engkene ki. Adi Apa balik iki? Adi sing lulus bebas ini jake. Duh aku terus kecap entan. Turun. Punapi. Aeng saat hati ya. Pengendang? Unta pate ke kadiglah. Pengendang? Bangangsa-angsang gelah. Nggih. Jake ini not. Yang kita sih gelah ke bang. Gelah. Sabi Kenapa dikain di tiang sa ratu? Sedurung makolam elengang alu hangsir tuh mas. Adi daluang sa di. Angin doping, kutang kuning nih, sarina pun ang alih kulitnya bapak. Ya, segar pada. Tanpa ngalik les. Arap pohon sing rawon kita. Campur. Maki sabun api aduh. Kini pada. Nggih. Pangsay kati morte undok kini ni. Lacur orang kelah buka jadi ni kati morte. Apa ben banyak kelah kati dawang. Nggih. Tet lagi dikit jai. Maliang kelah jadi maliang. Maliang. Ani bisa mubaden wanun keladi. Oke. Aku dah jenake perobia. Aku dah jenake pipis. Ya salopin. Mangkitan puniki atur yang Riki sarang iari dados kenten duweni ratu. Dawang di jero tanya kenten. Tuh besen dawang not. Juga cang iring cang man melancaran Mana? ke jero. Oh. Ke jero kan. Kita lagi dia kecai. Nggih. Menjalan ci jadi. Nggih. Desan ci kemelang bungut ci motor tu. Yang ganti ci kemelang ni bohong ci ngangenet. Miko. Paksa palan san. Dan, gini. Jalan jadi. Gitu. Iring. Sini dulu pembiaran. Siap. Ngalang liwat nih. Ngalang liwat itu yang Penjebos si rejek sane weton sinak nih kau itu. asal badan ada kotor biyo. Jak nih kau, ngalem mak. Sama. Wow. Jadi nih Jo. Siapa kuning? Yo. Ya, Ada lain Jo. di tiang ada nuning, di tiang anak pulas mau juga. Ada tak pulas mudok. Nih tak kau nih. Nawagang jero na istri, nuna sukret yang mereka. Iya, tiang Pak Man. Sab. Iya, Beten manggil na istri. nah istri. Ya. Tiang, halo dong. Baik, yang dirambak. Ye, belah hilang cuma. Hah? Apa? Dini galon. Iya. Kan jauh. Ngomong kan. Nawang galon. Ayo lepong galon bunging. Nawang. Di kuci-kuci itu kan. Nih begini bu. Oh ne galon. Nih galon nih. Galon. Bunging. Bek. Bisi keran cenik. Jangan lambang lagi nih. Anjing gelas dulu nih. Di Joyo Bang Tiang itu. Pado, awak pado.
Ya yang sana ramping. Ramping? Apa ramping? Makin mau kalau magijan iki be, iya. Dia tuh meja ketemu di margie. Aduh. Nang ordan tapi numun pas temesa ningali ya. Cara nak saat hijau, kali mang hijau. Nah. Setruk. Ada apa, Kak? Apakah gerangan? Yang ngejak bulan di nipel. Yang istri ini abah gelah kepuri, ulingan jadi laki liksir. Tuh, nabi cekek si orang. Berarti wayang. Bulan. Wayang. Yang model ke kene yang rumah ngot yang ngempel jadi kan. Sombong kan. Badan apa? Badan karung mesti luluh. Bulan. Badai enci ngomong apa petaji sing terbubu jadi pemal bating, selam jak deh pemal bating. Selam Ya Allah sudah Bapak. Ya Bapak. Coba. Mirip sang kanang sih dan sang yang pada makawi dewa ratu tentang suwecan itu kotara. Belum mau cokor dewa. Arau Riki boleh penyu. Aku cekek Sengkalau. Aduh, Pal. Boyo. Jangan kepuri. Yang nanti sengkakkan akhir Yang kan di Puri niki mau taluh apa penyu. Jadi bulan makalangan penyu mau taluh. Ya. Beli. Nggih. Sing liu raos. Hah? Dadi rapi beli. Tadi rapi. Madang ada di mertepuan nyambi. Dua orang istri tadi rapi. Nyananya yang kan kene. Begitu. Yang nganten suat mau kerap. Hah? Ben man bahas tuh. Aja man bahas. Ngapain ben man. Ada ngapain? Beli. Iya. Tata sini urus. Ini bukan tata tinggi. Boyonya ya. Dia aren ini. Aku menyamu kerjaan ini. Pikir udah nih yo. Boniki, arau Horiki. Ya kaplah, niko pulang dosa. Pulang. Memang. Yang tadi tembak, orang dia mau penyu. Tadi ben ada nelong. Yang Aduh, ya ne bang lewat rugi ya. Yang kanci dewan alen nuenang mati beli. Bulan kerjanya. Bulan apa hijau nih? Bulan kan. yang ini orang ngirim utang yang tinggi. Cak barisan tuh mulai ada sedikit mulai. Yang sih, hah? Menang. Awak. Alah. Bang ya. Yang diamuni cek kayak gitu dewan. Siap. Angki amri ini kalau nggak tuh. Nggak. Mama ngurus man. Amatnya tebal sabuk. Siap Ji. Duh. Tuh, bingung mana sih? Dados nembe dipanggil dia lagi. Kayak gini. Gesuan kalau mau hijau. Menang jadi hidungmu. Beli, boleh beli. Ye, langsung. Jangan ngoyong ini. Adi ngoyong kemudian. Jangan marah. Adi ya. Aku ingin kenalan. Ayo.
Nah, yen kamu urusin jadi nih. Ah, begitu. Sampol Pepe. Duh, Ah. Dina. Nyet tenang. Pangseng nak wani kan bisa ngai poligami. Jadi raga pang bisa ngai poliandri ya. Kedua kalamen. Lu padi kan limo ngarapi raga bisa dua sing tadi. Bang kaku tiang nih jeung ngomong. Sanjan kenal. Nggih, menang kok saya. Apa ya anu? Da beli enggak cemburu. Ngada tamu cuma tekemule ngajak ngerti kangin kau. Do beli subah sing kuat. Mana mungkin adi ngajak wani elenan. Aduh, beli cemburu. Sayangin beli adik besikan kena hejani wes nang beli senu beli maure Astaga, beli kau teka na berjanji asal ilo kan kecil sing Pegat lawas main beli Titi gongang suramadu Ngejuk bebe uya areng Apa dema gongang ngajak madu Ajak kecobek ke gelakang bareng Cobek besi gara jadi wafat benyah ya. kadang-kadang buah bonine sama locok ama imbo lukis Badang cara janine jangan bocok penting jumlah pipis. ada lagi yang abajang gitu ngalem wani mantengin pipis tiang mula ada manken beli diapin bagus yang penting suge Si patok ya serbakan cocok saja gitu marah acepok subaloyo serbakan dulu warna patok ini pasti ke dadi rabin dini tunggu dia kamu dia begini weh kadang subuh lu raus lah sangkanya nggak tuin terus lu kalau dirasa angkian kalau ngedoin yang cipani ngerebutin nih rabin gelah bila ke ada daraswari manikuan itu di pertemuan jadi kelang akan lacurin nah lu nih akon bantang yen pet wake mati cai nyangkutin lu walau yen cai mati wake lah kan nyangkutin lu aduh jangan nih memang Lantas kocok. kayaknya tuh cai mandi wake mandi lihat dong yang gelah jadi anak lu mama sapun beli sarang kalian siap ke mertuanya di sana sarang itu aku sarang kalian
Sampun aja. Yo, marah lagi yo. Aja jangan gendeng mati sudah ditakut. Kirakan pada waktu jantan sampun puniki kelikuan. Saji paman. Dong udah dari dibeli singelin kapiling gelang. Tidak kau nak aku. Tampaknya nak aku. Beli. Tidiang guman kita tagon beli nih beli. Ya harga manik tidiang beli. Jangan hai. Hai. No, begitu. Hei. Mari, makin Ini beli sebentar. Tapi aku. Dadi boleh sinangil, dadi boleh sinangil. Udah dia ngomong begini. Dadi boleh siap abine kamu dulu. Ini puniki sampun kemana? Tidiang guman di sana paling. Makin asa puniki. Belum cukur dewu sareng kalih ping kalih ide yari metulak mereka ke pertemuan. Amin ide ratu. Bangyang tidiang ngumpul dan bicara dan mikirin waring ini. Pesan apa jika beli? Gini. Tawang inang kuno inang sesirep inang najap-ajapan nu merupa jelema. Ayo. Mirip mau kaput bol cai ni mai ngelebona ni madan waringin suksa. Tebal mirip sesapokang cai ni. Awenan cai, cara sengah ke Tanpino, cara lipi ngalih ke kicet cai mai. Tanpino cara sate nantang api sidekeni akong. Ben, Yen bantu aku mulai nyelak iwerde teka mai ke waringin sungsak aku mawinan mapan jani iwerde subenawang wong Ratno buana ne sangkanen nyen masih sangkanen cai jani kene nah amungkin cai ngelah keririan amungkin cai ngelah sesabokan amungkin cai ngelah bekel jadi werdoy dengi siap. Werde, mirip cai sing dingah, kengken buat kawisayan ni aku. Kati rasa donyen cai bakal kanti melebon yang mai pun tenasa ini. Bang kawang cai kegelaran ini aku. Ulem tanah katanya lah. Kanti akaso ben obaten kepertiwi to take cai. Paman, pedek ngomongnya paman. Aduh. Waduh. Bang kain jadi yakung. Nama kade madang. Kabeh tua. Ede kami sayang saya ini. Apa sih bekal jeneng itu? Bapak yakung, pegenit yakung. ya udah mungkin ya keririan cai ne jadi boy denang Oh, bener. Siang jawake bakal ngurus dengan madan kat ke maluan.
Pantauan saya kegelaran wakil jadi Irikep wan ngalakan konang payusan itu wah wajib mati. wah kau jelas ini Tiket kau rasa pun saya awe nambak seman saya mai saya keweringin sungsang ngejoteng ane madan bangke pangtawan saya Marwa mundu nu ada bin bekal saya ini mulai nyelak iwerdan ngkruk diarep caine paksu ngin caine benangan jani mualuyo cai cara kedes kuat nadane nipo cai nang panemu seperti itu engge nu ada walau kene antos penangkan Yoliakong donyen cing laib ke Patilapuna bang tawang cai kegelaran Yakung Pah marana lingsir je kadenes aduh luar biasa bal yang ini kene iya karsen dadi apa buit mapan mekejang sahananin ental pengliakan sapuk pengliakan ione dini diwering susah inge subuh kegesang ban iya yaji kreket muah isiwer geni mungkin pun api kayu gusti jadi lan melipatan ke merdebuan tuh tamunya subuh jo tuh ide dua kong putro seneng amal maicing jalan oke dan iya kiri lalu gusti Aige, putar de diaga,